I dobro večer, dobro jutro, dobar dan ženi i ljudi, u zavisnosti u kojoj doba dana ili noći ovo gledate. Ovdje je prošlo podne, a kao što vidite današnji naslov Misterije ludih godina ili Misterije Žikine dinastije, kako vam je lakše. Mislim se taj serijal od 10 filmova ima zvaničan naziv Lude godine, a Žikina dinastija kreće tipa od 7. dela. Ali dobro, svejedno, i s obzirom da ima toliko delova, samim tim imamo dosta prostora za razne teorije i polemisanja i generalno imamo samim tim dosta nerazjašnjenih stvari, pa možemo da počnemo. On YouTube to se ima, evo zove glasni za Kiri. Bez nekog posebnog redosleda idemo od teorije do teorije. I prva teorija ovdje na spisku je kako je Milan primio Bobu u kuću. Kao što znamo u prva 3 dela, pa čak i u 4. i možda malo u 5. delu, ali ne toliko kao u prethodnim, Milan je očigledno stavljao do znanja, znači nije ni malo krio svoj animozitet i svoju antipatiju koju je gajio prema svom budućem i kasnije svom zetu. Također, to koga nije ga voleo do te mere da je bukvalno s njim pričao koliko je morao i jednom je čak pokrenuo tužbu za razvod, znači bukvalno gledao da ga se otarasi što pre. Naravno, Marija nije htjela da se razvede, pošto ona je ipak ta koja se najviše pita u celoj toj situaciji. I onda imamo jednostavno to nerazjašnjenu stvar kako ga je on primio u kuću. Znači, prvo je pristao na to da se Marija uda za Bobu, to je da se oni venčaju, i onda posle imamo scenu gde on živi kao prizetko, mislim na tazbini, što se kaže, na mirazu, ali kako je on prihvatio da ga primi u kuću, pošto Milan je očigledno bar u prva 3-4 dela bio nepokolebljiv lik, znači lik tvrdoglav do te mere neće da menja stavove, makar mu život zavisi od toga. I jednostavno on je odlučio da primi lika koga je smatrao nedostojnim, znači lik nije upisao ni fakultet, nije bio nešto poseban učenik, iz rabadžijske porodice zanatske, što bi se reklo, ali eto, primio ga je jednostavno. Tako da to nam ostaje za sad i dalje misterija. A sljedeća misterija, šta se dešavalo između 3. i 4. dela. Kao što znamo, između ta 2 dela imamo jedan veliki time skip od nekoliko godina najmanje. I na kraju 3. dela vidimo da je Boba otišao se u bus, otišao na vojsku gdje god da je služio, i Marija onda dolazi, vidjela da je zakasnila svega nekoliko minuta i onda je produžila pandurskim kolima da ga sustigne. Verovatno ga je sustigla umeđu vremenu, ali kako je izgledao susret između njih dvoje, šta su pričali i ostalo. Također misterija koliko je Boba dugo služio vojsku. Koliko sam ja upućen, naravno ispravite me ako grešim, i ona se nekada služila najmanje 1,5 dana, a pri početku mislim da je bilo čak i 2,5 godine, i bilo je sasvim normalno da te pošalju recimo iz Bitolja gore u Maribor i obrnuto, i tako te neke, što se kaže, vukojebine, mislim ne nužno vukojebina, ali poprilično udaljena mesta u odnosu na tvoj rodni grad. I šta se sve izdešavalo u tih nekoliko godina, da li umeđu vremenu došlo do venčanja, na što je to venčanje ličilo, da li je Milan progutao ponos i shvatio da je ipak sreća njegove ćerke Jedinice važnije od neke njegove gordosti, tvrdoglavosti i nekog ponosa. Ima mnogo mogućnosti šta je sve moglo da se izdešava i šta su oni zapravo, šta se sve
izdešavalo, ono može do sutra da se polemiše. I isto možda jedno onako zapažanje. Vidjeli smo u trećem delu, tokom trećeg dela Marija se kao nešto movakala ili šta već sa drugarom iz detinjstva koji ima nadimak Miša, znači verovatno se zove Mihajlo ili Miloš ili tako nešto. I onda u četvrtom delu vidimo da oni imaju sina koji ima nadimak Miša, mislim zove se Mihajlo, ali ima nadimak Miša. Tako da ono, šta li je Marija radila u međuvremenu, ne znamo. Ali samo onako sam bacio u kosku, što bi se reklo. Također jedna od misterija, Darina smrt. Mislim, dobro, to nije misterija, svi znamo da je umrla, što je očigledno, pošto vidimo na početku četvrtog dela, da Žika sedi na grobu, na njenom grobu jede, pije i priča sa Darom. Mislim, više jednostrani razgovor, ali kapirate što ću da kažem. I sad se vodi pitanje, postavlja pitanje kada je Dara zapravo umrla, očigledno između trećeg i četvrtog dela, ali da li je ona recimo dočekala da vidi svog unuka Mišu ili ne. Marijina trudnoća. Na kraju prvog dela Marija je abortirala i lekari su rekli da neće više moći da rađa, što inače jeste za abortuse, tako ono, povećava se rizik da ne možeš više ikad da rodiš. I onda to je kao strefilo Mariju i ono, kad su rekli neće više moći da rodi, tu se završio prvi deo, ali onda imamo u četvrtom delu, ona je rodila, što se kaže, zdravo i pravo dete, kome ništa ne fali, koje je iz Borisa Milivojevića izraslo Nikolu Koja. Tako da, očigledno da nije bila tačna prognoza lekara, ili su jednostavno morali da promene malo taj scenario, da ga retconuju, da ipak se produži dalje priča, da ne bude samo o Bobi i Mariji, nego da bude o njihovom sinu Miši. I onda još jedna misterija, mogu da je ubacim u istu ovu kategoriju, zašto Boba i Marija nisu napravili još jedno dete. Žika stalno priča o svojoj nekoj dinastiji plemenitoj, čiji geni sežu dalje od Rimskog carstva, i onda ti kao imaš samo jednog naslednika te dinastije, mislim jednog unuka, i to je to. Za nije poželjno da želiš da imaš bar jedno troje unučadi. Ali dobro, računam da su to, da su to uradili zbog potrebe filma, da je lakše ispratiti priču ako imaš samo jednog unuka, a ne nekoliko njih. Ovo je možda za sada i najveća misterija. Od ludih godina do Žikine dinastije. Znači imamo prva 2-3 dela, da kažem, koji su počeli kao neki, ajde da kažem, tinejdžerski filmovi. Znači priča je krenula od toga kako mladi ipak treba da se posavetuju sa roditeljima po pitanju onih stvari i da jednostavno ne treba nesmotreno stupati u seksualne odnose, da ne bi došlo do abortusa, pobačaja i tako tih stvari i raznih drugih komplikacija. I ono, naravno, imamo priču Bobe i Marije koji su bili dosta dugo razdvojeni i na kraju su ponovno bili zajedno, i ono, kao suština, ljubav uvek pobeđuje. I od svega toga mi imamo na kraju filmove koje pamtimo pod nazivom Žikina dinastija. Cela fabula tih filmova i suština svih tih filmova je dvojica matoraca koji pokušavaju nešto da povale, i na to se svodi cela priča od tih preostalih nekoliko filmova. Kako smo mi došli do toga, ne znam, da li su hteli ljudi da naprave nešto sa nekim isforsiranim humorom ili šta, nećemo verovatno saznati. I jednostavno vidimo, u početku su najvažniji likovi Boba i Marija, tek posle ubacuju Žiku, Milana i Jelenu, i kako vreme odmiče, Marija i Bob, oni su bukvalno nebitni likovi.
do te mere da ih u posljednja 2 filma čak i ne vidimo, to je spominju ih, ali ne postoje. Dok recimo sve više i više u prvi plan dolaze Žika, Milan i Jelena. I oni su zapravo jedini likovi koji su to bili u svih 10 filmova. Imamo još jednu misteriju. Boba i Marija u suludim godinama. Mislim, sulude godine, to je pretposljednji film, ono, kad su Žika i Milan u bolnici, pa kao beže iz bolnice i ostalo. I tu se postavlja pitanje, gde su Boba i Marija, pa i Miša i njega da dodamo, ono, slobodno. Svi znamo kako su Žika i Milan dospjeli u bolnicu, imali su saobraćajku nakon što je krenuo i dirigent da ih lupa po glavi. I onda završili su u bolnici, Jelena ih je ono posjećivala manje više svaki dan. Ali što ih Boba, Marija i Miša nisu posjećivali, mislim, makar da ih zovu telefonom nešto, mislim, i da su zauzeti ljudi, ono, da nemaju vremena da prdnu od posla, izdvojili bi nekoliko minuta da skoknu do bolnice da vide šta rade. Onda isto jedna jako zanimljiva misterija, to je odnos između Miše i Nataše. Mi vidimo u 6. delu, da, 6. deo, gde idu i za Rusiju i to da se oni baš onako vole, prava ona tinejdžerska srednjoškolska ljubav. I u sljedećem delu Miša je također u tom fazonu, voli samo Natašu i nijednu drugu, odbije je čak i Lidiju Vukićević i Snežanu Savić i razne druge koji su pokušavali da mu nameste. Znači bio bukvalno samo Nataša i ostale za mene ne postoje. A onda u sljedećem delu čovjek je bukvalno pljuno prema svemu tome, okrenuo se za 360 stepeni i ono počeo, nije ni biro šta će da jebe, znači ono dovodio je udate, neudate žene, razvio je film i tako dalje. Znači šta se njemu desilo, ne znamo. I onda, ajde, to se sve izdešavalo, postavlja se pitanje kao kako je on na kraju to saopštio Nataši. Ajde, kao da se jedna prevara desila, kao baš ga poteralo, nego čovjek je bukvalno bio Miki Manojlović. I kako je ona njemu to oprostila, da li je ona njega prevarila tu i tamo. Mislim, svakako znamo, ako je verovati Žikinim rečima u 10. delu, da su njih dvoje i dalje zajedno i da priređuju koncerte po Moskvi i okolo Moskve. I još jedna misterija, mada ne nešto toliko značajne, ali ajde je spomenemo, Bobini drugovi iz škole. Kao što vidimo u prva 3 dela, Boba je jako blizak sa svojim drugovima, ono redovno bleje po, ne znam, parkovima, kafićima, klubovima, kafanama, piju, ruže se, zezaju se i tako dalje. I posle u ostalim delovima oni ne postoje, jednostavno su iščezli. Da li je Boba i dalje ostao u kontaktu sa njima, ili su se nešto posvađali ili ne stižu od posla, ili su jednostavno scenaristi odlučili samo da ih otpišu, pošto ono ipak se ne bave toliko Bobinim privatnim životom i njegovim srednjoškolskim, pošto više nije srednjoškolac, nego počeo da radi u preduzeću. I za kraj misterija, šta se dešavalo između prvog i drugog dela. Na kraju prvog dela Marija je abortirala, odveli se valjda na intenzivnu negu ili gdje već, naravno nije bila pri svesti. I rekli su lekari treba javiti Marijinim roditeljima. I Boba je rekao ja ću da im javim, bla bla. I sada šta se izdešavalo poslije toga, kako su Milan i Jelena, pogotovo Milan, kako je on odreagovao na saznanje da mu je ćerka upravo abortirala i da je na intenzivnoj nezi, kako se osjeća, da li je bio toliko razočaran i skenjan da ono nije bilo svrhe ni da je udari, ni da je grdi, niti bilo šta. I također koliko je vremena prošlo između ponovnog Bobinog i Marijinog susreta, da li je prošlo nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci,
godinu dana. Znamo da je, kako su rekli, da je Boba popustio sa ocenama, to jest da nije popustio, da je ponavljao razred, a da je Marija popustila s ocenama, tako da sigurno je prošlo izvesan period, ali to jednostavno nećemo saznati. I to su bile sve misterije kojih sam mogao da se setim. Vi naravno dopišite još neke misterije za koje smatrate da sam ih izostavio. Napišite i vaše mišljenje o ovim misterijama koje sam naveo u snimku. I bacite, što se kaže, share i subscribe, like isto ako hoćete. I vidimo se u nekom novom snimku. Zvukiri se odjavljuje.